Page haduk katne syak kentok UJR storyteller London haki comment section tak nak kedau ba usna ya kawe ka video teto mentang ini pule ya kini ki comment section hakaba kini ki briu ki penpau ya iba JR storyteller London hakato kawe ka channel pi yarap ya ki briu baduk hang nepat ngam da kmi lenti ko ba JR ba phila ban sna video kumne I kumba pi bishni ya ki we Pikren lamvir ba JR ngam snyo tenar re ya pi Pikerbo ya kiwe ki kam pik tak kai ya ka bam la long tre ya la ka kam ba pi la yo jingker khuna ublei bat naki briu ba pi dei shisha uba kajat benriu ka pai khamat nai snyo tenat se ban pen lamvir kai ya ka khubor bam dei hok hooj ka jing snyo shimet jong pi dei hok ban kersan ya uba pi ik Henry kat ka kerdan jong pi kam long shu ban shukren ya ka bam day ba JR la da page ya ki kam le bha jong pi hakatu ka we ka YouTube channel ngam la modor ba phin snap pade kum kane ka video pi day ubaju yarap ya uduk usuk iya habre ban pen mi ya kum kine ki khubor namar pi shakren tomet shukwa views shukwa viral jubor claim badon knowledge briu big Une UJR ukham tip ma ute bani u referiru bale mem FIR ya uto u referi UJR le shubishni bet ya u Messi dade bale u Penaldo pad kade ka babalot iba JR ya barok ki khasi I iglot Henry yu ki bom de ki khasi te imat idon hi thot kajing bishni tang ba kade hi ki fantamo hab ye kershani lajong Ba JR ngasnya tenat yipi Henry dakaba pi ong kumni nga isi yipi haha nadu rikasi shadu rifareng dang bishini dan le ni ibro tetom ta hang ni kene kata kamat hakaba iba JR storyteller London isna video mo hakaba ipelat pade hakawe pat ka YouTube channel jong ikaba kerteng ka storyteller London JR Pau juga kartu kan di player ke bala syong thaj banda keleng Messi day banyo ya ka hat-trick mene Henry uladi banyo ya ka red card kini kedai kata kamat hakaba iba JR storyteller London isna video hakawe pat ka YouTube channel jongi nangta mi shibun ki jinggen tho ya iba JR storyteller London teto perlu komen kumno bisyo hakaba ide bat ki kibreu ki bakan tho ya iba JR storyteller London teto perlu komen ru kumno bisyo hakaba ide bat ka video te tharai perlu takan dehi ini sampa dak next video kumle shibun